hari ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi 2024 ahitwa Butler muri leta ya Pennsylvania. Donald Trump yari yaje mu gikorwa cyo kwiyamamaza ngo azahagararire ishyaka rye ry'abarepublike mu mezi ari imbere mu gikorwa cy'amatora cy'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu byari amahoro, ariko ntabwo yari azi ko mu kanya nk'ako guhumbya umwana w'imyaka 20 yaragiye kumukuraho ubwonko akabutaratsa bukagwa hasi, ariko Imana yakinze akaboko isasu rimuca ku gutwi. Byaje guhurirana cyangwa se ni ibintu byateguwe n'umupango. Ibintu byo bigiye gusesengura muri iyi video. Wowe gumana natwe ukanda subscribe ndetse ukande naho handitse like kugira ngo iyi video yacu igere ku bantu benshi. Muri icyo gitondo abantu babyutse nk'ibisanzwe baritegura, umugoroba ugeze baraterana kugira ngo bitegure iyakirwa rya Donald Trump. Hageze ku isaa 12 isuzuye, Donald Trump yarahasitse ahitwa Butler. Umutekano wari wose, aba Secret Service cyangwa se abasirikare batojwe bari bazengurutse Donald Trump imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso. Bari bamucunze impande zose, hari n'abasnipers bari ku mazu y'inyuma ya Donald Trump. Abaturage bose bari bishimye, ibintu ari amahoro. Gusa mu kanya nk'ako guhumbya, Donald Trump aravuga ati reka mbereke abantu banjye mwankurikiye murebe uko ibintu byifashe. Take a look what happened. Take a look what happened. Murashi yagiye kurasa kubw'Imana, isasu rica ku gutwi neza. Reba ukuntu byagenze. Ibaze iri sasu riza kumucamo, ryari guca mu gice cy'inyuma cy'ubwonko, Donald Trump akahasiga ubuzima cyangwa se akahabera igisenzegeri. Imana yakinze akaboko. Ese uyu mwana wakwibaza ngo ninde? Yitwa Thomas Crooks. Niba ushaka kureba video ye, kanda aho hejuru uyirebe neza, urebe amateka ye, umenye inkomoko ye, aho yavutse n'ibyo yakoraga. Kugira ngo wumve uburyo uyu mwana ari umuhanga, hari abasnipers b'inzobere ku bisenge by'inzu Donald Trump yari arimo kwiyamamarizamo. Mu gihe Donald Trump yatungaga urutoki abantu barebaga ngo barebe amanota ye, abantu nabo bahise babona sniper ku gikuta, baravuga bati dore umuntu afite imbunda, dore afite imbunda. Gusa Donald Trump yari yakerewe na Secret Service bari bakerewe kumutabara. Bamurasa isasu rya mbere rifata ugutwi, urumva ryari ryabaze guturitsa ubwonko, ariko aba Secret Service mu mwanya mutoya nko guhumbya bari bamugaramye hejuru, biteguye gutanga amagara yabo kugira ngo uyu mwana Thomas Crook ataza kuhitana Donald Trump. Gusa kubw'amahirwe makeya uyu mwana yakomeje kurasa andi masasu, bibi by'ubusa birangira yose nta na rimwe rimufashe. Gusa byose twabyita amahirwe, dore ko isasu ryahuriranye neza nuko Donald Trump yahindukiraga. Thomas Crook yaje kurasa andi masasu agera mu 8 agira ngo arebe ko yagera ku ntego yihaye, ariko byaramunaniye neza. Gusa mu kanya nk'ako guhumbya mu masegonda atarenza 5, niba mubireba neza, sniper uri hejuru arimo kwirega nga fore neza, arasa kubita mu cyico. Mu masegonda atarenze 48 kuri radio byatangiye kuvugwa ko umwicanya ari hasi, bati the shooter is down. Aho Murashi yarasiye hari muri metero 140 uva aho Donald Trump yari arimo kwiyamamariza. Bahise baterura Donald Trump, ariko mu gihe barimo kumujyana aravuga ati mwemuretse mbabwire gatoya. Yabonaga mu bamukurikira icyizere ari gikeya, arabona bacitse intege bazi neza ko yapfuye, niko guhaguruka aravuga ati Let me get my shoes. Hold on, your head is bloody. So we gotta move to the bus. Let me get my shoes. Okay, watch out. Meze neza. Cameraman wari aho ngaho yakoze akazi katoroshye, yaje gufotora ifoto ibe yibihe byose. Yaje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Ndakeka ko mu mafoto Donald Trump yagize mu buzima bwe, yari yo foto ye nziza y'ibihe byose atazigera yibagirwa mu mateka ye, ndetse ntabwo azibagirana mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka turirimbe ijambo USA. Komeza baririmba ijambo USA, ariko Donald Trump nawe bamujyana mu modoka bamwihutishiriza ku bitaro.
gusa nyuma Donald Trump yaje gukora urundi rugendo baza kumubona asohoka mu ndege ameze neza arifite igipfuko ku matwi. Gusa ikintu kibazwa ku mbuga nkoranyambaga n'ukuntu uyu mwana yaba yarabashije kugera aha hantu Donald Trump yari arimo kwiyamamariza akabasha guca muri humye abashinzwe umutekano ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igisirikare cya mbere gikomeye. Abakoresha imbuga zitandukanye cyane cyane nk'urwitwa Twitter baza kuyibaza ibibazo ndetse baza kubishakira n'ibisubizo. Baribaza bati se uyu mwana yahageze ate, kuki batamushyize hasi mu kanya nk'ako guhumbya cyangwa ngo bamubone mu gihe yari ari kuri ya nyubako? Igisubizo baje gusanga aba ba snipers bararebaga kure ntibarebe hano hafi, bacungaga umutekano wa kure cyane ku buryo uyu mwana batari guhita bamubona byoroshye. Gusa ikindi kibazo cyaje kwibazwa ni gute abasirikare bataje ngo iyi nzu nayo bayihagarareho cyangwa ngo bayubarareho hejuru. Iyo ngingira cyarorojejo mu bantu ba FBI kuko ni abantu bitoje ku rwego rwo hejuru uburyo batari kunanirwa kumenya ahantu uyu mwana ari. Gusa uyu mwana biravugwa ko yaje kwifashisha amafoto yo kuri Google na internet, akoresha icyitwa Google Map aza kureba neza aha hantu, arahiga arahamenya. Uyu gusa bivuga ko polisi yaje kureba mu modoka ye iza gusanga afitemo ibintu bimeze nk'ibiturika, bagera no mu nzu ye aho yabaga basanga nuko. Gusa amahirwe umubyeyi we yagize nuko iyi mbunda yari yarayiguze byemewe n'amategeko, ari nabyo byafashije uyu mwana kuyigendana akaba yayurirana hariya hantu bitazwi naho yayiguze. Gusa ikindi gitangaje nuko uyu mwana yafanaga ishyaka ry'abarepublike, yaje kwishyura amafaranga amadolari 15 mu mwaka wa 2021 nk'umukandida ushyigikiye Donald Trump mu ishyaka ry'abarepublike. N'ubu ngubu impamvu yatumye ashaka guhitana Donald Trump ntabwo iramenyekana. Gusa nawe urimo kwibaza ibibazo nk'ibyo ndimo kwibaza, utese aba bantu ko ari abasirikare bakomeye kubera iki barutwa n'igisirikare cy'u Rwanda kandi bazi ko u Rwanda wenda dufite igisirikare gikomeye ariko kitaragera ku rwego rw'icya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ukaba wibaza niba ibi bintu ari agakino bakinnye nk'abapolitisiye cyangwa se akaba ari ukuri bya nyabyo, ukaba utaramenya neza igisubizo n'uruhande wahagararamo. Nagusaba gukanda subscribe kugira ngo ejo tuzaze tukubera iki kindi kiganiro kirimo ubusesenguzi bwinshi cyane butanga umwanzuro kuri icyo kibazo. Wasanga Donald Trump yarateguye cyangwa se nanone abantu bamuhitana bakaba bagihari. Turamutse tuvuze yuko yateguye, amahirwe yo ko yateguye angana iki? Ari hejuru cyane, yari no kubipfiramo. Ese niba hari abamurwanya abo bantu ni bande? Ese ko uwari kumurwanya yari kuba Joe Biden akaba nawe yeguye avuga ko atazigera yamamaza mu gikorwa cy'amatora cy'ubutaha, ninde warwanyaga Donald Trump? Ese ngubu Donald Trump arabigenza ate? Ayo makuru yose niyo tugiye kuza dusesengura ku munsi w'ejo. Wowe ndagusaba gukanda subscribe.